Biyag ti tao. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanamayak at malaman, Jelaine. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, krumor ka man. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat nga min ti anak ta. Di na kaya ti pa'y diso. Nyamot ten. Labambanog da tao naggapo iti construction. Siyak pa'y latag luto mat. Adda ka lang arudin iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus, no amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutom kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken, agaw-awir. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbagken ka. Wen! Huston! Nangabak ka, Angeline! Ay, makaumamot ti kastoy. Nakaluslos siya nga pa yan nagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasalon da nakta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta. Agtrabahoak no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamu ka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga uran niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangput, Jeline? Apay nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dahi na. Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabawam. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabawam. Kat, anya kumaita. Napan kami madla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla kalabalasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tadda kumamot ipangkuam ka Apo! Nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Ay na, kasano nga itag ko ti sweldokin ka? Dagitimot la, pagpapintas mo ti kagatahan. Maibos mo tatagos ti kwarta. Ay na, agulimag kan! Sana tila ibagbagam. Tiket di ko nam talaga nga imot ka. Sana nga imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelaine? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay, tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man timawag ka, Jelaine. Kalpasan ti mano abulan. Sa kala umawag mo. Apay, awanan pa kibiyangam itanak mo. Isungarod kayo mawag ta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, Lipatan na kon, tadan sa bali nga asawak dito'y syudad. Anya? Kanayon tapat lang agapa. Isungag sinatalangan. Apay, ti ko na nasakit tinagam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan! Agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron na. Mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuanan. San kami ngagkaalaan, nana? Ay, aniyan. Nasurukla makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pa'y lang araw no kasta mo lagayam taramidin yaw.
Jakamot ngamin amo kasadya iti ugali di anak yun, nanang. Nangato ti pride na. Di nakayat, ti agpasakop kanya nga asawa na. Iso baybay ako, awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam nanang. Anusan nyo pa ilang arungaw awirin ti anak miya. Tada kayo matla ti makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awir. Diyon kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jay lugar da bay ako. Intag trabaho jay. Anya trabaho ngay anggal. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga min ti agency may iti kadwami. Bagay mo na ito at trabaho. Tadakil ka tao. Kin nabiskid pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam di construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw amay nitang ka. Naimbag pa di gwardya. Tasan una narigat ti trabaho. Kung napintas di agency ngayon ko. Taon time ti panagpasuldo na. Kasladyak mapanawan ti anak ko anggal. Mayadayon ton ti anak ko kanyak no bilang. Ay na. May ruwam mo tumilang. Medyo may kawa ka na, hindi tama. May ruwam mo tumilang. Saan mo problema ang tipag na idam. Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa yan imbag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko me. Saan mi abaybayan, Junay? Agyamanak na lang. Saan mo't ngamin ang masangon ni tatang ko, nga si kasuan ti anak ko. Isuada kayon at ipangibatsakan ko na. Wun, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong karanan. Uni nga rod ngam paybayaan nyo na lang. Nonya tikat na aramidan. Makamon iti biyag na. Angam no daduma, madandanagan nakmut barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mo't siguro na lang. Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya? Kumusta ti umunang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kasladyak pala unay ammo tar aramidag. Mayroam kan tumalang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Ammo mo tin tar aramidag. Tayo nasurok mo tin kang kasaan. Wananggal. Agyamanak. O sige, panawon ka na. Tama panak mo tan itaan ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito'y. Taguray ako ni taxi dito'y. Agyaman Manong guard, ha? Alam na ito'y. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan natin? Kunan yaman na. Alam kit din. Manumot la to'y 20 pesos nga itad ko ngay. Alam lang. Agyaman na karod, ha? Ada taxi. Sige, atin ha. Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye! Nagpintas matanday siya, babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutin abuok na. Adawalit. Aking pitaka nga tayo iti dayta. Allah! Natin nagsama tayo siya, babae. Diyak mo nasiputan no iso tinakatin na giti dayto. Kita man.
Amangan mo't no, adda ay di na. Ha? Adda ay di dito eh. Iso na ito eh, siya babae. Kat, adda kontak number na dito eh. Dinasayat. Awaga kadagosan. Ala, thank you talaga, Manong Guard. Juni, tinagan ko ading. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katina Kapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na ading. Ay, sumarag ka pa'y, ah. Ag merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyaw mo na, ading. Pakawanan na kumani. Ngam, kabayatan ti panagkuyukuyog ta. Na-develop direct na ken ka. Isola ding itak. No ibagak nga agayata kon ken ka. Ani, Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. ha? Agayatak matankan ka. Agyaw man na kani. Pinaragsak na kitikas taunan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyo, anak ko Saan man, nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw mo, titilangan na nagagat. Kaano nga, iti pa nagkasaryaw. Agsimpa kayo kitday, tapno maada, anak mo iti apukaw. Ola ni nanang. Kwa. Agmay-may sa ngamin nga anak ni itiday di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, takaubingan nyo pailaan. Ola ni nanang. Tila ibagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab ba si ni Juni? Napauli magkamangag paison Barok. Gusto lang dya imbagak, saan aya? Agsimpa kayo kitday, taditan tumat lang titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikig ka, balikig. Saan ka makatulog? Kan, higam mo man yung taladawan, Genovia. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka keng kwara na niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong kinani. Ada parikot. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sa bagay, nagkasar kayo mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade ti may papangkin kwa na Uncle, talo talaga ngay ayatin na kadyanubyam. Maawat natin na balawas mo. Iso may mayat mo lang. No agbaling ka nga honest kini anay. Di ka agilimod king kwana. Junay. Oh, Juni. Itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kayat mo nga ibaga kanyak, Apay ka di. Ani, Oo, apay. Ada ka di problema? ani. Adda kayat ko nga ipudnugan ka. Ni. Anya dayta? Makongkonsensya kamin, ani. Nabayagan na kayat ko tagpudnugan ka. Nga mabutangak. Tamangan no, panawan nak. Anyat kayat mo asawan? Pakawalan na ko mano, nagilimatakan ka. Ngam, hata nasawak. Ngam nabayagan na nagsina kamin. Kat adda may isang anak mi. Anya?
pakawanan nak. No ita lang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sapay ko ma, tasan ka ako mayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid, umuna akon. Ha? Ditakan. Ani! Uncle, pinanahon na kong tinubyak. Awan maramidan tara. No talaga, adinakan kay at karakan. Awatan, tigasat mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Gambabay akas chay. Ala, lipate mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilit ti bagim keng kuana. Nasakitan laki di dayjay. Tati amuna, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimad akin kuana. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagan-anom ngay ti ulbud a lalaki. Kanuray nagsina da iti asawa na, saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, nanang. Nasakit ti panangisina kon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanyak, nanang. Ha! Jilane, anak ko! Kumusta kayo, nanang? Ay na, si Katirumbang ako musta at taape akas tamad tan tilangam. Ape nagkutong ka, kan kaslag ka, kapsot ka. Ay, sobrang ka mabay. Agyaman ak, nanang. Nuda kami nasaya at kami akanayon, tanaa sila ni Apo Diyos ka na kami. Ape nagkutong kamot tan anak ko. Kan bimakit kamot tan iti kastaunay. Kan ngimisit ka pa yun. At nadagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak, umadanin ti apit ko. Anya? Agduduom aklab, tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki, tinakikabkab-balayak. Aging ga nakaptanak iti saanan amaagasan a sakit. Anya? Apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay. Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko, ma. Ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat ka iti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin ah. Tapno agimbagkan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podnugayang managkutong kan. Tandan di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Juni. Naimbagmantas si marungkar ka. Sa anak lang ang may sumarungkar. Dito'y akong balay na nanang ngagnaed, Jilin. Ha? Kahit ka nga si Kaswen. Umadanin ti hapit ko, Juni. Adan taning tibiyag ko. Saan? Di ka agsaw iti kasta. Agimbag ka ba'y? Awanan. Nakapsut ako. Nasaya at may ka. Makapangkinawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti aming tinilanak. Isu at imon binsa-binsahin ngay baga. Tamabanog ka lang agsaw. Basta siyak. Napakawan kan. Ken, asan la si ka tinakaarami ti basol. Ura siyak. Tabayat ti kawan mo.
nakirelasyon ako dito sa bali. Bisa pakawanan na kumamat. Hon, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyara ko na ikin kajilin. Nakumatasaan ta ang nagsinsina. Nalabit. Sana kastoy tinagtungtong palang. Basal ko, Johnny. Basol ta adwa, Jilin. Isungag pinakawanta ko man. Kat babain man lang, iti panangasikaso ken ka. Maiparinlak, tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti kalabas. Ayayatan ka, Jilin. Ay, ayatan ka mat, Johnny. Di mo ko mabaybay ante anak ta. Inton awanak ton. Pawanin ni Jilin, nanang. Uwan nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiitla anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo at akusan. Nagsakit. Di pa parang mandarak yun, nanay. Masapon nga klunan tayo, di amin. Kat di pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Makalag-lagi pa kan tayo kan kwa na nanang. Biyag. Di tao. Agpakpakaasiakan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin di sweldo ko ijay. Ngam ti sweldo dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo't tanday di kabsat ko nga asawam. Diyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnadapay lang kan ka. No, kailangan ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong ak. Iso sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na kipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, dona. Wag, doon na. Ala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungot. Maturog tayo bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Saan taliwayan ti agkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuhain nyo dito sila Joanna. Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idepan nyo ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Wan, dona! Kasi, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan.
Adulat ta ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, insan, iso nga ganos ka ha. Nalaka ngamin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Ta nayunak ti sweldom, insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, o sige. Iso ngay mawagak ti pawit kong ti sweldo. Sige nga rod, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, aguyak da. O sige ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit ta makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubot kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakuan mingay, doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay na, laklakayan kan bakbakatan kayon. Mapukaw kayo pa ilaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amirienda. Kan siguraduan nyo ang malako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda. Kaslala kasing singpamay ti di si bibiyag pa itanak ta. No kas day nga agpasyar day iji probinsya. Wen nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldalira mo gayam. Nga roda. Ungat pa nga ungat. Ay, santa ka nung agaw awit ije balay na. No sana maibus tila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan. Kanin ta amin na. Tapno may busang bakit. Ay, naisos. Ad-adan nga agunget, ano ka nanta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga rin Mala, nituloy ta karudin, dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalako yu amin alako yu. Adadwa lumpia na bati do na. Nangibati kayo pa ilang mat. Mala, kukwayon ti do anabati. Sagay sa kayon, taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, inkay agpalasan, taada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agriin kayon, aldawan. Hay, agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ida, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taingkay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan na Ha? Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasayaat kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, ipag. Ay ikwa, nakaturog dan, Celia. Ni, nagsapamatan? Wen, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka ipag Wen, saan ang problema dita? Kan? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin.
I-advance ng tisweldom. Tani, awan itatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga mi nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramidak. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, ipag! Ay, sus, nasip ngutin. Ngumapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa ibus mitula ko mi kabsat. Ay, way kapsat. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pay laeng mo't. Ha? Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabas sak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang me. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day chay. Ala kapsat. Mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito ilako may. At dapat basit ang nabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaon. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar, tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka saktiag-sak daw? Sige nga rod, lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta kan? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kang tatangay. Kumusta damutan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay na, kasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6. Nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpugit ka iti kwarta? Igatangak ko may tibado dananang kantatang. Tani, puro daan ng dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumay da inton bigat. Kwa. O sige, taipawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipawit na, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno saan da maboring dito balay. O sige, Ipag. Okay nga Rod, bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ka ni Ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabahok dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipagdona kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Ay, langagkumot hindi nakasarita ka iti cellphone. Di anak minsa tinakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Hay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Daytoy ka dilang ti may luto asidan, Rona.
Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidaan nyo. Ta sidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidaan nyo. Mabalin ata sagpaminsamait. Ay, napurga kami dito sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami dito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam kada kami. Apay, agreklamo ka? Ha, di ka kat agyaman tadalat ta sidaam. Kay saawan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata, ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagijay. Ta sidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga oray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. ay na, pasensyakan doon na. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwam magsusugal. Iso ajak pa rimwar iti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikabbalay kayo, suruan nyo ti agidalimanak dito'y balay. Tadyak kaya't tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso, Ana? Pautangan na? Wen, mano ti ka sa pulam, ibagam, taitid ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano. Kwa? Nungay 50,000. Day talaga yam. Oh, wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga, Ruth. Pautangan na. Sana bale, taad na sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tay kasi nublat mong aglako. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Tani, di ka pinagaw-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ro insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan taman nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maong tantamanan. Ala, agawaan tati magnatab dumakalako ta. Doran! Baranak yo! Gumadang kayo! Baranak yo! Ni, lakay. Ah, Ada nagsarda nga pampasahero, ajep. Adutag di saag. Ay, sabtan tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. ay, Umaitan. sige bakit? Taron! Barbecue! Bananak yun ko na ma. Ah, ay, huwag kayam. Ay, barbecue! Baranak yo! Ay, Bananak yun! Turon! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Siyang anak na bakal! Silyanak ka! Ay na! Ay! Apingad da kayo dito eh! Rabin! Yan! Apay kita ka lang gagawin na nakaw. Kailo nakaw na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matang tatang! Nanang! Anya ti imat yung ay! Turon kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan may amalako ka agungan ni Dona nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Yung mabla ko matikinahuyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na po may paparami. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kasta lang ayo.
Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta mo pakpakan ni Dona ka na kami. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, aglakaw. Anya. Tsak na yung pag-arup amaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawid kunda nanang kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda dito balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at mati ka sa saad da dito. Ay, saanan. Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw na yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso dati nakaamwa kitir aramidem kadakwada ipag. Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko kit dia, tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpul-pulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira kon Dona. Ay, kasanungatan, awan mo't maitudin ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan, tungpalan ta kumadona. Awan talaga, iso sorry. Sige, nawan may bayad mo, ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako itilako. Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak, tada papananta. Ay na, kabut-butong samot da ito ang trabaho. Kunak noan niya ti ipala kong kanyak. Kasto'y matgayam, may parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na Dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wan, iso nga rod naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingatan niyo sa gigi mo yun! Ana, polis! Oh, nalpas na ang Dona. Agsubli ka man na ni Jay syudad ay anak ka. Sana nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awanan trabaho. Ada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan nga aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sa rungkaran tayo. Kitlaguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag namin di kaaruba na anang sarungkar kan kwa na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman may kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wen ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkitaw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Dona. Pakawanan da ko ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awang magamin madingar aramidin mikin kay day. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko mo, tatang. Lala, mapakawandakan.
Tanya ngay, ket manugang da kalata, nga uray na tayo, ti anak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalat ta ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at at tao ijay. Anyat makunayo, nanang. Tatang. Ay, kat, wala. Kaya't kuano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyamanak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Biyag. Di tao. Diyos saya, honey. Adaglaklak ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Kwa. Awan ka din sa bali paggatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga noawan malapsantan ngaglak na ako iti barbecue. Okay. Sigat ti makamo. Yadayo mo ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan ti aglaklako. Okay, honey. Areglado. Oh, aduin ti order ya barbecue, sir. Oh, at iti bariayo, sir. Nanang, barbecue man worth 200 pesos. Pasig alasaga. Wan, madam. Mabitlaan. Alay, anak. Mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pesos. Order ni madam. Wen, nanang. Mabitlaan. Subliak, damdama. Asino day jay, nanang? Amamuyo ka di? Saan, anak ko? Madlaw abak nang day jay babaian niya. Wan, nagpintas ti kutse na. Ang napimpintas kamot lang nga adayo, anak ko. Sa bali tinang iturungan nyo iti saritaan, nanang. Kat agpay sumat. Tilaang nangatiwan na kan ka. Kat nginginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa asarita. Baknang. Idinto tasika kat marigri kat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nang isuputak matan iti suka apang isawsawan da. Ingkayabanin ni madam. Wano ipanmulaangan iti ayan ti kotsena. Wen, nanang. Ay, aday tanti kotse ni madam. Ala, napanmatan. Ma'am! Kasanupay ang mangagnak ngay. Nagloko matan day siya babae. Pinanawan nanti order na. Nanang! Napanmutan siya babae. Nay, apay ngay adi na inala ti order na anak ko. Diyak mo di mo't nangikaskaso. Imposible adinak nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan ang masayang dagita? Maila ako pa'y dagita. Mas daw awaken ka, honey. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay. Jaklakat nga rod na alag yung order ko nga barbecue. No apay ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumot dagiti malabsan ta daduma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako da ijay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa bali paggatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikat makaam mo, honey. Oh, papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah iti talyara pagtrab-trabawan na nanang. Sumatla na gado tilinutom nga innapoy kan masida. Tabalunam gayam, Genobium. Wen, nanang. Sorpresa akman. Jak imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngayon imay dito balay. Ala, aganad ka nga rod, anak ko.
Kat, ijay kakadimutan ang mga daw. Wan nanang. Ay, day giant tinobyok. Ay, andan samat ka sarsarita na iti cellphone na. Di ka unay mangag. Madamdama kanton nga umawag, okay? Bye! Ay, day giant, nakita na kon. Josiah! Alaya, apay nga da ka? Kaya't ka sorpresaan, love. Ha? May liwakan ka. Di ka mauray nga umay ije balay. Isong ay mayak. Excuse me, ha? Sorry, ngam saan ka amasango ita? Makumikumak ngamin dito italyer. Ado pa iti araminak. Agawid ka pa lang, tatalaga adi ka masango, wen? Imbalunan ka iti pangaldawam. Ibatik Yawid mo na kita. Tanalpasa ko na nangan. Sige, tani. Busy ak, Alaya. Apay nga takas dyan. Excuse me? Ayan ni Josiah? Pabit lang, ma'am. Ay, bak. Aguri ka. Kasla nakit-kita kung day ta babae Diyak la malagip no sa dino tinakakitaak. Ngam, nimat Josiah ti sapsapulan na. At saan ka pumanaw? Agtugawak iti day dya banda. Ta medyo nalingad ijay. Agpaliiwak. Sa balit agparparik na kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Ne, agmay-may sakan samat. Di nakaintulod genobium. Ha? Apay ngagsangit ka. Apay kunak. Adda ka didakas anapasamakan ka anak ko. Adda nang bastos kan ka wanuan niya. Adan sa bali anobya tinobyok nanang. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalailo day titunggal maysa. Inanlilaw nagtinobyo. Day dya babae takin kuko ay titalyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunam tigasat mo. No di na kan kayat ni Josiah, aklunamon. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Saan amay may sa ti lalaki, anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, anak ko. Mangantanan ako, nakaluto akon. Di ka unayag linlit, ay anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kuana. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akiti day dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Diyay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati order na. Anya? Wan nanang. Kat nalabit. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papan kada kami. Anya? Ay, apag iso. Ni Alfon, di agisalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Ay, sikamot gayam. Alaya. Ni Josiah, ada ka di? Ay, adda dita boarding house, may. Umay ka, ah. Ay, please man, kaya't ko ang makasarita. Umay ka. Ta, ayabak ti gayam ka. Josiah, adda ni Alaya iti balkan. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakano makasarita. Ay, ibagam tawa na. Kuman. Anya? Sana masapol aliklikan ni Alaya. Nasaysayat mo kasarita ba na imbag, pare? Tapno sana mang namnamakan ka. Ay, kasi mo dito. Ibagamon ti pudno. Tapno sana namang namnamakan ka. Kasla dyak kabaylan ti sumango ken kuana, pare. Kapo ka dito makunkonsensya ka, pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka. Anya ingarot. Adaditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibagamon tagpaiso. Anya ti basol ko kan ka, Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka data. Ibagam nga rod no anya ti nagbasulak.
Tapno amok tiling tagko, kat maurnos matlang, ti amin ka data. Ayayatan ka, amom dayta. Di na kumamot basta panawan nakaslawan na yaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan ka nga ayaten, Alaya. Ayayatan ka, di na panawan. Tumakdar ka kuma. Di kag pa rin pumangiti samok. Agawid kan tanal pasan ti amin ka data. Saan kan nga ayatan? Dito'y a restaurant ti kanayon a panganan mi idi ni Josiah. Ay, nalami isan do'y taraon nga in-order ko. Ngam talaga nga awan ganas ko ang mangan. Ipa-take out ko tulangan ti in-order ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan ta. Okay, honey. Ano yan? Dagiti man nga lilaw ti simurak dito restaurant. Di la nagsapul mo tanday ta alalaki ti sa bali a pangananda. Dito'y pay mo tinangyagan na iti dayta babae. Mapanak bit iti comfort room, honey. Okay, honey. Ay, gundawayak ti masidag ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamunitan. Josiah, Oh, agsarita ta kuma. Alaya, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa'y dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Alaya, pangasim. Naglakat ti pa nang isukat mo kanyak. Kalbasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kiti awan. Di mo inik ka ni ti patagdag iti ado na nagkadkadwan ta. Di pa nagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti subad mo kadagita. Honey? Oh, apay, asino ka? Apay apagsasawam tinobyo? Siyak lang mat ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na. Anya? Alaya, pumanaw kan. Pangasim. Di ka kumaagis skandalo dito eh. Asino nga minday jay? Apay akas jay ti bagbagana? Sigod ano biyak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mon. Tadi na lang amin maaklon ti panangisinakan ko na. Iso akas jay. Nagpuskol mat ti panagropro pa na. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti paginakan ka? Uwan nga rod. Ang bayamon. Saan na day dya babae ti pagsaritaan ta? Tinasaya at idarastan ti panagkasarta. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas na pare. Ni Madam Claire ti makamoy tigas tusan yung agkasar. Iso, naku nakanagasat ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Ay, sti, asawaan. Ay, aging kita. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo ti lang ah. Napimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hangam ni Claire. Shh! Huston. Wala, agtrabaho takid din. Sige, ipaigi jula ang dagiti napiliyo, ta isarunok nga iluto inton madamdama. Agawid ako nanang. Ni, nasapa pa ilang anak ko. Tulungan na ko Basta mamaya. mo na ako nga agawid. Sige na kon. Napanan. Ay naglukod. Pinanawan naklatan. Talaga sa bali ti epekto kan kuan at ipanagsinadan iti ex na. Nagbalinan ama nagpungpungto. Katawanan tiraragsakan na. Ay, baybay akman langan. Aw-awatag latan ti anak ko. Dapat siya ka makailiw-liwag tumutlaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakaragragsakan. Ngamin, nalpasan ti kasarta. Uray siya. Kat sapay ko ma. Tagnanayo ng dahi tayo kinaragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak ng dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sa negosyante. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah nanang.
Kasta mo ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat day siya babae ta anak tibak nang. Daksang gasat aklaan, tamarigrigat ak na nang. Ala, di ka naglita, ay anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patsyak ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Basta, panawan na ko dito yung boarding house ta, pare. Wala pare. Ay, may kawa ak lakit di. Ori siya nga ron. Ang imadamot nga minanasamak. Agnaid kami ka ni Claire Ejibalay da. Ay, swerte ka talaga, pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro ti gasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako na da. Ket kasanungay. Tangay, madam ti awag ko di asawam. Sermet nga raw din ti awag ko kan ka. Ay kat, si Kalata pare. Honey, tikayat ko. Agsardang kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya lang ti aramidak no jak agtrabaho, hani. Agdalinod ka dito'y balay. Ah? Uray saan ka agtrabaho. Kabailan ka asuportanan, honey. Aliyah! Ne, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka. Papanam. Mapanag iti sa bala a lugar nanang. Anya. Ne, anyat ko iti sa bali al lugar anak ko. Panawan nak dito, ngagmay-may sa. Inakagtrabaho. Ne, kalaat sa dayta pangadang mo anak ko. Anya trabahom ijay. Diyak mo. Makamuditan. Agsapulakton iti pagtrabaho akijay. Anya, ay naanak ko, amum ka iti sasawam. Awan kan samot iti bukod mo apan unod. Saan ka apumanawan ako? Delikado ti pampanunutem nga aramidan. Amangan numaisagmak ka ijay, anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanya. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko, nakmat. Anya ka ka din. Dida kayon, pasensya kayon. Basta didak pa kadanagan, takabaala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom ko madya anak ko. Ilisim iti paggad. Adumat gayam ti wagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasig awagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang nga Rod. Ada pa panahon. Ay, da kayo pala ti makamot ito itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day pagtagilakwan. Ay, di taman kit ti pagdamagak. Barang agkasapulan da iti sales lady dita. Jelakay, naglusduyan ita yan tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir! Sir! Hospital. Ipanta kayo sa hospital. Owan, sir. Mabit lang. Mga yabak iti taksi. Ay, amoy, anyat na pasama ka ni Sor. Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na kayo sa hospital. Sor, mabit lang. Sige, tulungan kan, Manong. Pasensya kayon, sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rumbang akin daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin na ko na panawan tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man ang ti sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Amangan o dapat papanam. Awan nga minti, ambo ka papanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga da ka ditoy. Umayak agsapul iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo pasang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaan da ko nakatulong yo, sir.
Sige. No kaya't mo laki di tiyag tagi balay. Alaan ka akad kadwa ka di balay ko. Agbay so, sir. O sige, kayat ko. Dahito iti balay ko. Sisyak tagnanad ditoy. Agmay-may sa kayo ditoy. Kat nagdakkel to'y balayo, sir. Uwan, sumra ka. Umay ka, alay. Nagdakkel to'y balay na. Sir, ape anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Agam ada anak ko ija abroad. Taluda. Adamatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di. Nangasawa kita may kadua gundaway. Agam natay metla dagos gapoy ti sakit. Sa idi nabalo akman din. Nangasawa kita tagay lokos. Agam natay manen. Ta na disgrasya iti lugan. Babaluan sa amat da ito'y. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto ta iti pangrabyan ta. Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyaman nak. Nakasapula ka dagos iti pagtrabahwak. Sana bale? Agmay-may salaang ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay ko mata da napintas agasat nga agur-uray kanyak iti daytoy a lugar. Isumat lang jak mas-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mi di. Tinasayat, iyan block ko manan. Ti asawa ko. Apeng imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita na, honey. Ako itayat pa lang amin cellphone. Nabannog ti matak, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo? Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Account ki ex mo tinakita adagos dito yung cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay ababay. Apay, kailiw mo ti sigod anobyam? Ne, saan, Claire? Anya mo tanay tangay bagbagam. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Asino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Siya! Iso nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak amin tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipod no kanyak. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madi akay papananday ta, Claire. Ha? Di nakpadpadasan, Josiah. Di nakpaila amuunay. Ha? Orimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak mamet. Sorry, Awan ti sabali akay papananti naramid ko. Maturog ka kitin. Okay. Araw ko man kamay. Nadagaang. Dumundan ka. Oh, Romarakon, mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papanam, Josiah. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabay. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol lang una yan ti panagrupropam no maaramid mo pa ila ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Houston, nagsakitan ti panagsasaw. Sorry, ngam si kamat laang ti mang prob-probukar kanyak nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nangro na, no ex mo. Nagbasit abanag ti panggurguram kanyak. Kinawan mo't ti rumbang apagimunan, tawan mo't madi nga aramid ko. No basit la abanag dayjay para kan ka. Saan kanyak? Dakkel abanag dayjay apanggapwak nga agimon. Taamok, dayjay pay lang aleya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga aleya. Adayo anapimpintas ngam siya. Napimpintas ka. Di na kun bulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko.
Amok atila ang kinabaknang ko, ti kinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak na ita. Ni Claire, pare. Apa ito asawam? Anyat problema maya. Hari mo aran ti puno burik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pag-imunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pag-imunan na ni Alaya, ket nabayag lang nga roda na nagsina kami. Naglaing pa nga agiboy-boy. Nagkapwan, kan apay adi ka nagpakada arimon. Sinarong karak ti gayam ko ni Alfon. Gaya mo, ano? Mabalin ka di! Di ka nagsaw pa eh. Huston! Bukawan nakpayitan, Josiah. Ha? Nalipatam samatan no asino ti- Amok! Amok asi ka timang palpalamot kanyak. Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak. Tapno adamot pangalak iti igatan ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Adan inaplayak at trabaho. Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo ta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adto yun ti kawusyo, naplansakon. Thank you, Aliyah. Ha? Inig ka man yung matanti Max, sir. Sorry. Ang bayad ti panaglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Aliyah. Please, love me too. Dayto yun ti inururay ko. Ti inararapaap ko. No, ayatan nakmet. Ipaay ko amin na masapul mo. Adda ka dinamnamak, Aliyah. Kwa, ayayatan ka, Matt. Nato. Oh, wag yung manak. Ikasar ka dagusan, Aliyah. Ada invitation card mo, pare. Ato yo. Invitation para iti anya. Luka ta mata kitaan. Ni Aliyah. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo ti adda iti ladawa na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasarda? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan, nanang. Ay ayatom ka di ni Sir Nato. Sursur tupay lang nga ayatan, nanang. Anya? Anak, no saan ka sigurado iti riknam? Di ka pa ila makikasarkan ko na. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Aliyah! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Alaya, congrats. Ay, thank you, Josiah. Iso ni Nato, ti asawak. Sweetheart, gagayam ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo may pandagiti dagduma bisita. Mangan kayo lang. Di kagbabain. Pare, bungga ti kasarda. Ang grande talaga. Ba't nang lakit di asawa ni Alaya? Lakit dia. Pag ano ko man ni Alea day ta alakay, no awan kwartana. Patsek atila kwartana ti kinahet ni Alea. Kas matlagan ka. Ti matlag warta ni Madam Claire ti kinayat mo. Mabalin ka di pare. Sana tila ibagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talo aldawan na di ka nagawawi di balayo. Ang mga no sa pulan na kati asawam. Kaya't ko tagpalamis. Isojak pa ilagawid. Kan may isa. No sa pulon nak ni Claire. Imay ko man dito eh. Ngamawan man. Pare, urnosan yun di bagbagiyo. Tapno, madaan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid.
Dito uyak pa ila dagos mo. Adda dito ni Josiah. Uwan, ma'am. Adda. Ayabang. Pare! Adda ni madam! Pare! Clear? Oh, aday ta. Inyag kun dito'y timaletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahi nga raramidam. Kasta, pagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaim. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Manungal dawan adi ka nagaw-awid. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Adda na jak kaya ti agawid. Iti kasta nga raramidam. Apay ti ko nam, pagtatakunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti ko nam, si kana ang tilalaki dito'y lubong? Anya? No sina ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikatin ang ibaga iti dayta. Amok tumit la aday ta ti urayam nga ibagat. Ti panagsinatan. Tapno nawaya kamanan ang mga saway ti sabali. Babaero! Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan nak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Kayat ko ti makalpas iti koleyo. Sige. Sige matla ti ururaya ka mang ibagay ti dayta. Tano pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pag-adal mo. No agsardeng kan tumat lang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay, Harold. Oh, apay manan. Nasakit man ti barokong ko. Nagtumar ka kadi iti agas mo. One, sweetheart. Mapantay ti doktor? Sana. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumuar dito balay. Agina ka. Tamangan no kumaro tirik-rik na Papa ng pare! Nakarubot ka? Jak makontak ti asawak. Iso nga agawid ak. Grabe sama ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga rod. Iso siya kung ti agpakumbaba. Kasla ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat nurnusan nyo ti bagbagiyo. Uwan pare. Iso nga agawid ak. Takasaritak di asawak. Nakasapulan na siya ti agpakumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Anyat masapol mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin kanata. Hindi na kanipastrakan? Honey, ikaw di kasan. Papalantaw tayo, napapananta. Okay, honey. Wait a minute. Asino na jay? Tibaro nga asawa. Anya, kaya't mo asawan, addan kasukat ko. Juan, apay, agreklamo ka? Claire, Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amu ka iti baro nga asawa. sanan, pumanawak matlang. Pare, di ka unay tanabartakan. Sakit di malibutan, pare. Una, uray saan mo ngayon na unay ni Ma'am Claire? Nasakit lata mo ti may sukat. Mabalin mo ti agdarom no kayat mo. Sanan? Makamuda niti, biyag da, pare. Ibarda kaklangan da ito, uy. Alaya, Apay ka di manan. Maditirik nam. baka torturo ka. Umuna ka na maturog. Jak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tapno na simbang di pa naturog ko. Sige nga, Rod. Kumustan ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Huwag nga, Rod, nanang. Ada kami man nandito ospital. Pasit siguro ti panaglakay na daytoy. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Ada na ko na ti doktor na kanyak. Ngam saan na masapol nga ibagak nanang. Anyat imbaga ti doktor na aya, anak ko. Basta, di yun amuan. Diyak ka ba ilan nabaliksan? Alakat, ano sam nga asikasun ta asawam kat nga rod, anak ko.
Ay, di mo pa ilang arod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Wenanang, hanggang sana bale, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin kong tulad nga ituloy no kayat ko. Anak ko. Nasingpot ta asawam. Iso nga asikaswam, anaimbag. Wenanang, nagbalin mo tin napatag kanyak ti asawa. Gapoy ti kinasingpot na. Alang arudan, putdan tanti panagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Ina, nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan. Ha? Agore ka. Apa ang naglamiis? Nato? Nato! Ha? Saanan nga kang angas ti asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan, Nana, anak ko. Anyat marikrik nam ita. syempre, nalidayak. Aklunak, awan ayat ang nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panang ipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day dinato. Siyak ti mangimanihar ka dagijay nanang. Kabayatan na, ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagtin ka, pare? Di agency pag-aplayak para abroad, pare. Agaprot ka? Wan, pare. Padasak man tigasat ko di abroad. Anya? Naimbag no di kanto may kawa. Panawa mong ti trabahom ditoy. Kapilitan na. Tani, tumaklakay mat da taon. Awan pailat ornong ko. Awan mo't ngamin sirbina ng asawa kay tibak nang. Takas dyan mo't tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta, pare. Agtrabaho akit di. Ay nakagraduar ka na, anak ko. Wenanang, isagot ko ti baligik kada kayo. Ay agyaman na kanak ko. Nakaragrag sakak. Ngam na si Bibiyag kumapay day di asawam. Sigurado, nakaragrag sakmat akas kadata, anak ko. Wen nga ron, nanang. Mala, agawid ta nga rudan, anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawam, anak ko. Ay, jak pa mo, nanang. Kasano nga rod dagiti negosyo ijay? Asino ti mangkita? Adda dagiti binilin ko akatalag ko, nanang. Isuda pa ilang ti makaamo. Mapagtalkan dagijay. Nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, papanam. EJ Plaza. Inakagpagnapag na. Kailiw kung to'y lugar tayo. Isungag pagnapag na akman, nana. Papayaban na kano ti adda iti table tree. Asino nga taday jay? Aday ta. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Wen, siyak nga rod. Kumusta kan? Nasayat, Matt. Sika, kumusta kan? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaayak. Wen may liwak ngamin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod no na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyaman ta nalakipnak. Damag ko na bayagan na nagsina kayo itasawam. Wen, adan sa baling asawa na. Iso anawaya akmanan. Okay nga ron nakasta. Anyat kaya't mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya? Ay, anak,
Amangan no agsangit kan tumanen iti udi na. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Aramidag matinaramid na kanya kiti kalabas nanang. Anya. No pinasakitan kan pinasangit na kiti kalabas. Kabalakmat nga ramidan ti kastakan ko na ita. Anya ti pampanunutom nga aramidan, anak ko. Sana mabalin ajak mabalas ti awanan bain a lalaki nanang. Ti kayat ko. Lakamon na matiim palakam na kanyak idi. Agya manak, may kasar ka matlangin, alaya. Wan, Josiah. Ah. Kat nakaragraksakan. Claire? Apay asikat tinang isuot iti trahe di boda ni alaya. Kat siyakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire. Saan? Siyak ni Alaya. Saan napod mo daytoy? Pudno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyakan, Josiah. Saan? Saan asika ni alaya? Saan asika, Claire? Saan asika? Nakitak ni Claire iti tagtagainap ko. Dili ba ka talaga iti karisma, pare? Agasamoy. Iti likudan, tinaramid mo ko ni Alaya. Napakawan na ka. Sigamat. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal may sa. Sabaga, mamadiak iti dayta, pare. Oh, kasanon ti panag-abroad mo? Di mo flight lang iti Rurayam? Naimbaga no, palubusan na ka ni Alaya. Diyak nga roda mo. Diyak pa ingamin na ibagakan ko natin may papan iti dayta. Agyaman na kalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa eh. Josiah, mabalin ka di. Lipatan mo tinapalabas. Di mo ni panagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to. Agdinata ko man. Sure. Day talagayam. Napanan ni Alea, nana? Ay, dayta nga rod ti parikot, barok. Nagluwas a nagpasyudad. Anya? Ay, panagkunak, di kan mangnamnamakin ni Alea, barok. Anyat ka Tiyosawan. Saan apod no amakiden na kan katyanak ko. Anya? Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laeng, lipate mo ni Alea. Panggap na kalaeng abalsan. Iso anakiin nayat manen kan ka. Anya? Wen baro. Impod no na ti amin kanyak. Talagang amin anasakit tinakam na kan ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, baro. Iso adi kan mangnamnama kan kwa na. Katap no mamati ka, awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, baro. Da kayo ti agsarita. Anya, nakontak mo ni Alaya? Saan pa'y pare? Manong aldaw na jak makontak. Anya? Pare, husto lakit di timbaga ti ina ni Alea. Akayat naklabalsan. Nasaysayat ko mamit lang na makasarita man ang bag. Hanggang di mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibaga iti dayta. Imposible mat nga gulbo dyan inana ah. Diyapulos ni namnama amaramid ni Alea ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Diyak lagamit malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alea. Iso lang tinayat ko iti kastoy. Nagsakit tinamuak. Apay anaaramid na ti kastoy. Kanya ngay ko, di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alaya. Aklunan mo na tigasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot ngay pariknakin ka. Ti kasi parik na miti kalabas kan kwa na. Anya? Diyak mo tayayaw na ni Alaya. Tamog mo tamadi ti agibalas. Hanggang na maminsan. Mawatak, tirik na. Nang runa no lagi pag tinapalabas. Iso di mo kuraan.
Awatam lata ko man, pare. Papanam, nakarubot ka mat, pare. Jak lain bagbagakan ka pare. Ang ag-flight akon. Ay, no kasta, patuluyam ti agabroad. Uwan pare. Tapinanawan nakmatlangan niya laya. Nasaya ate, mawag ka anak ko. Ni Josiah, nanang. Napan ka din balay? Wen, katla ding ito kanak ko. Jak kaya ter aramidam. Isu nga imbaga akong ti agpaisukan ko na. Anya din ba kayo? Imbaga ka ti planom. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay ni imbagayo ti kasta. Isunod la dya akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila ka nun ko na ni Alphone. Kapkapan na launay. Agabrod mo't gaya man. Nasakit para kanyak. Timang panaw kan kalaya. Ngam nasakit tinaramid mo. Ngam di ka kaya tasidiran kan gurayan. Ngamin, amok matas ibabasolakan ka. Ayatan ka, alaya. Josiah, Alaya. sorry. Alaya, please. Gusto na. Di mo dagdagan di panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun to'y puso kapas pasakitam. Pakawanan nak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas dyan nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam, adduyak nga gid daw iti pamakawan. Kat, anyang harap ti plano mita. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam saan na mabalin, Josiah? Apay. Saan ta mabalin ti agdan na? Ngamin si aasawa ka. Nagkasar kayo kan ni Claire. Ang nagsina kami na. Uray pa'y. Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Bakawanan na ko ma. Wen, napakawan kan. Isong awanan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Good luck laangan kan kay iti panagabroad mo. Manulabo na nan. Agbakasyon na to ni Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Aguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isungag pa iso. Claire? Josiah, adda ka dito'y abroad? Uwan. Agduan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop. Nag-abroad kagayan. Wan, Josiah. Masangpul nga agkayo dak taawanan kon. Anyat kayat mo sa wan. Nakababain man niya ibaga. Ngam inibos jay ex ko ti kwarta. Kan amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangurkura nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurnong. Sige, kumusta ka? Kastoy. Agmay salata Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan kaya? Sa dinong iti pagnanaadam? At the boarding house mi kadagiti kakatwak. Anong sakti makisin nagsakadakwada dito eh? No kayat mo, umay kan iti boarding house mi iti kadwak. Dudwa kami laijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatan na kadipay. Apay kasta ti damdamagam. Sungbatan ti damdamagak Tapno masungbatan mati damdamagam. Unay-unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay ayatan ka mat, Claire.
Talaga siguro adata tinay kari para ititong galmay sa. Isong aurnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapi gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasya iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat si kamat ti talaga para kanya, kani. Ikarit, agbalbaliw akon. Diyakon aramidan dagiti inag-aramid ko kan kay ti kalabas. Agbalin akon anasingpat kan ka, hani. Agyaman ak no kasta. Mga barwanan ta. Kat mangrugi tamanan, Claire.